Angkana te to di potodi kalua ngalembang to di polando samaran nampang lelean natin tutuan liku pakapana to di pabukun na buangin to di potaron ko na asit to di pololo na sentana do may panalembang dio maiken tutuan liku lalu pengalang malia pa pangandatang roko patutungan to liat talabi kang matangay alam pati kalupak maliku sanda kasali tang sisaman mata kalabanan kaway na tungtulak kapadang sakti di pamatuatan ng lakabatan di kalita apalagi kuha kami ito mga rakutalang ang gagawin po ng ako kumuha din na supa at upa karayang tako karayang na ako kapuntuta katipit di batang di kalita na po kaya natang pilas sikiton doon to batangka langang laun kompanya oleh kau na uli sunikula sumrena tidak nenek mandak turu-turu ke mama bintin roh itu leaga daw te tangan sodong daw te tikutang binna mananga panuma nakikuha lagi pang gusto palempang sa ngalarata nakay pamasiyang saku pa ng tinan bulawantang pakotontongkan mga kukumba lamang uretan na tinaran to kemudian dengan katang palambiran katang paukuran labir nanti may solman sepu kang misa kang nampak kang timarang pangalisuan na nantiang tuyo natamanda mo kipapalakulong tamanin panguhay penawa panang sulang na sulapan na nung palayan na kitontong laliyong mameresado ro kumakasalandanan ro kusuling kararata to kumuha minto na katang palambiran katang paukuran lagi kuwada di kataban ni madiyong baten da kakangkanan ni matupe inawa sa ngayon na tapatoro rin yung mga ikalang doon na gunto tako mismo may kali na tanite din na si upa na susiyaki di pialuan ken talemo piuganan laku puro kolata na padang di umang napi na tanan naman da sa buka na bintinta na karulong na tatontong silik kanan nenek si tande paraya tontong situlak pating susilat tiar loto temo lantai kulak tarang di langan tapakasal ringin na tapabintinta na saririn na kumuwada na si Jiroto yang rawan talak kuwada na musiman kalambela lalu panabisio panaran laki kota beta patanan rampak kali ngaduan tanah palidan suling siapa tapi kang dio santu bete sarang sangararata ia waktu katongkonan kamarintinganna Bapak Victor Datuan Batara sama situlkan sang tiang karana Bapak Victor Datuan Batara tampo mengkendek turang kometan damali tukun kaboro lalu siapa nawinar lainnya di alam letter C sitaruna katongkonan kamarintinganna Kongalda Cuma Papua saya kurang ram komitan damali tukun kaboro lalu siapa nawinar sama situlkan sang tiang karana Nesika ribo ram komitan damali tukun kaboro lagu siapa nawinar sama situlusan sang tiang karana sianek kaleto ribo ram komitan damali tukun kaboro lagu siapa nawinar sama situlusan sang tiang karana keluarga yang bangun debo ram komitan damali tukun kaboro lagu bapak nawinar sama situlusan sang tiang karana sepak satung debo ram komitan damali tutun kaboro lalu Bapak Winar katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Devi debo ram komitan damali tutun kaboro lalu Bapak Winar katongkonan kamarin mintu nato lain jadi lantangan nomor 25 saya lantangan nomor 20 karua betul Pak mintu nato lain tamati lantangan 25 20 karua sidaruna katongkonan kamarintinana Nenek Agung tumbang datu ram komitan damali tutun kaboro laku Papa Clara sang situlusan sang tiang karana Nenek Ipan balik ram komitan damali tutun kaboro laku si Papa Clara sang situlusan sang tiang karana Nek datang balik tumbang datu ram komitan damali tutun kaboro laku Papa Clara katongkonan kamarintinan Bapak Alisa si Bapak Alisa Lampio ram komitan damali tutun kaboro lalu si Bapak Clara minggu nato lain di lantang 25 20 karua betul ya Pak minggu nato lain di lantang 25 20 karua si dalurna katongkonan kamarintinana nenek galese si nenek galese bebo ram komitan damali untan datasi kira ramakapan untuk gulawan ibu kutang seriran ram komatang kian suruh katongkonan kamarintinana keluarga Nekbani bebo ram komitan damali tutun kaboro untan datasi kira ramakapan untuk gulawan ibu kutang seriran ram komatang kian suruh katongkonan kamarintinana
keluarga marhum ne ude, keluarga marhum ne ude. Kalau dalam dia, rampo metanda marini kene mulai saraka rampo mata yang suruh katongkonan kamarintinana keluarga batin nenek salpin. Sang silurusan sang tiang karangan keluarga batin nenek salpin bebo rampo marini nang tedong tongkon mak tokonan lagi untan atas ini karena makaman untuk dimulawan itu putang sederan rampo makan yang suruh. Sang silurusan sang tiang karana keluarga batin nenek salpin. Sang silurusan sang tiang karana keluarga batin nenek salpin bebo turang koma rindinan tedong tongkon mak tokonan lagi untan atas ini karena makaman untuk dimulawan itu putang sederan rampo makan yang suruh. Sang silurusan sang tiang karana nenek Beli tumbang gatu rampo untan atas ini karena makaman untuk dimulawan itu putang sederan rampo makan yang suruh. Sang silurusan sang tiang karana nenek Eris bebo rampo utang atas sikira makaman untuk ninggulawani buku tang sederan rampo makan kian suruh. Sang silurusan sang tiang karana nenek Angga katongkonan kamarintinana nenek Angga bebo tu rampo metang kamarintin kene mengkulai syaraka rampo makan kian suruh. Sang silurusan sang tiang karana keluarga nenek Reski pun tahu rampo utang atas sikira makaman untuk ninggulawani buku tang sederan rampo makan kian suruh. Minto na to, lain jadi ingat nomor misa saya ko ingat nomor kalu. Ito lepa minto na to, lamin tahu na di ingat nomor misa saya ko ingat nomor kalu. Sitaru na kamonan kamarintinan na nenek Yupan pokok tumbang gatu, berapa kita tamali tutun kaboro ako nenek Yusran. Lain jadi lantang talung pulon 5 talung pulon 7. Sama situsan saat yang karena Pengmarsi yang saatan pemulihan, berapa kita tamali tutun kaboro ako Bapak Kris, Pak Tuagu. Lain jadi kantang 12 sampuan. Kita lihat kawan-kawan kamarintinana nenek Elma saat kemulian rarang pemegang mali tutun kaboro laku Bapak Kris batu aku lain jadi kantang 12 sampuan. Kita lihat kawan-kawan kamarintinana nenek Alim. Si nenek Alim batu Mama Santi Makalen rarang pemegang mali tutun kaboro laku Pengdapi. Lain jadi langkah nomor 5. Kita lihat kawan-kawan kamarintinana Peri itu main morwali, rampo kata mali, tutun kaboro atau Mama Agung, lagi nama kilatan 12 sampuan. Sila runa kakomponan kamarintinana nenek Linda Karasi, sang silurusan sang tiang karana nenek Linda Karasi. Bebo Karasi rampo kata mali, tutun kaboro atau Indo Agung, lagi di 12 sampuan. Sila runa kakomponan kamarintinana nenek Depi. Nenek Devi pun tahu pandangan berapa kita tamali tutun kaboro lalu Bapak Pani lamin tampilan tang 20 bisa. Sitaluna kakomponan kamarintinana batin nelompon. Kakomponan kamarintinana batin nelompon pun tahu pandangan berapa kita tamali tutun kaboro lalu Bapak Pani lamin tampilan tang 20 bisa. Sitaluna kakomponan kamarintinana Nenek Devi debo berapa kita tamali tutun kaboro lalu Nek Tondok. Langit kama kilantang talong pulang karua katang pulang bisa. Sitaluna katomponan kamarintinana Papa Agnes tinggali geram pemerintahan mali tutun kaboro lalu Papa Pani. Lain kilantang 20 bisa. Sitaluna katomponan kamarintinana Mama Solman karuaya tumbang datu. Geram pemerintahan mali tutun kaboro lalu Devi Boka. Batu Mama Alfred. Langit kama kilantang talong pulang 5 talong pulang 7. Sitaluna katomponan kamarintinana Nenek Yosua batu Mama Amos debo rampo metanda mali tutun kaboro laku pengaku lamin tampilan 12 sampuanan. Sitaluna kakomponan kamarintinana nenek Ian batu penganti Simbalu rampo metanda mali tutun kaboro laku sepengaku lamin tampilan 12 sampuanan. Sitaluna kakomponan kamarintinana Nenek Agung Tambunan rampo metanda mali tutun kaboro laku Bapak Nawinan lamin tampilan nomor 20 selaku 25. Sitaluna kakomponan kamarintinana Nenek Cindy jadi rampo metanda mali tutun kaboro laku sepengaku kakomponan kamarintinana keluarga almarhum Nek Toko. Katomponan kamarintinana keluarga almarhum Nek Toko. Bebo rampo metanda mali tutun kaboro laku Nek Clara. Katomponan kamarintinana Mama Deo
Mama Dio Somai Makassar Rampo Medan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara Katongkonan Kamarintinana Bapak Gistel Kalimantan Rampo Medan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara Katongkonan Kamarintinana Bapak El si Bapak Nael Jomai Jayapura Rampo Medan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara rombongannya Bapak Aura sama si tulisan saat yang karena si Bapak Aura Jomai Puncak Jaya Rerang Pemedan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara Katongkonan Kamarintinana Bapak Lian si Bapak Nalian Jomai Makassar Rang Pemedan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara Katongkonan Kamarintinana Bapak Stepi Jomai Maros Rerang Pemedan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara Katongkonan Kamarintinana Bapak Rani si Bapak Rani Talung Liku Rerang Pemedan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara Katongkonan Kamarintinana Nek Kevin si Nek Kevin Makassar Rang Pemedan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara Katongkonan Kamarintinana Nenek Anggi Tumbang Latu Rang Pemedan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara Katongkonan Kamarintinana Bapak Reni Jomai Koloko Rang Pemedan Mali tutun kaboro lako Bapak Clara Katongkonan Kamarintinana Bapak Ismar Tumbang Latu Rang Pemedan Mali tutun kaboro lako si Bapak Clara Wintu nato lamentang di lantang nomor 20 napa saya ko 25 oh 25 saya ko 20 kalua utole kami itu nato lamentang di lantang 25 kalua naki bola susimo sonara apa gantian bulawan taki Kambia santung dia musuhin kararata di kami di Pulauan dia meriman malakita. Nah tontong di parang pemali na kita lalabuku turangko kinalo makulian bayi kumua yang ditunu tu bentang tontong lalakas tu kande si kori padang lantai tangan na tontong padang ridego kumua tontong tasu tu tondakna na ruang sampiak. Iya kabe ta si kasih dato ta si katangkang Bulembang kumako lako-lako itondok pada juri kodana lako-lako Lembang pada juri sifat. Nah laku kita masalah nasang rabu tu ramu matangken suruh rabu tu ramu matangken suruh lah sifat kada kiri siapa pak naliris. Nainde pos. Nah di bola susima pada sang dukung sang patri Paulian si paling bokor posulen kararatan di kuako mintu napainan kaluata ramo tongkon mindun tamat yadana katongkonan lantai roto pemo di nama gulolong dira terima awal panggil soal batu rekatang malilu yang pate sangararak kaki kaliluin yang itu katongkonan Kamarintinana siapa masona rombongan siapa masona dan mereka ruaya tumbang latu tu Rampo Medan Mali itu tun kabor lako si Bapak Clara lah minta makilatang 25 kalua. Yung pang setting
Asur kita takut. Turun anunya itu motor mulai putri, dilangkasnya. Jadi ditarik. Kita dari bapak sebelah ini izin tempatnya bapak. Gitu. Kita dari Cantik nak galeri mas biar minum air dan itu cantik nak ke. Hele nak kambut pun dulu. Weh pun kapal kesehatan kan. Ah, yari apa yang itu mana? Hilang bago orang mana? Orang tanda yang apa tu? Benar ke lagi. Di atas ya. Di atas. Pangimun ni ada di suatu tinggi. Hai, ada yang tahu nomor. Orang tahu apa? Gambaran itu. Pada mari kafe ini tak lambat sekali.
Si Melek senyum nih. Nah, ya kan? May kumanda kay Melek cerah. Si Jess na ako na. Kaya kaniyara ka po kami pipatan. Mereka mati misi tiri-tiri kalah. Nah, nabi besar dah. Bahan orang sampai. Madadara ka sa ano niya? Pero sa ko lipit-lipit ka do. Tulong na. Hindi rin, wala na lang sa pa. Ay, mali ko wala ko. Medium ka. Hindi po kami kakatulog. Kapag kumalir po. Lasusin mo to di pa ano? Iya, susin mo siya mo to. Ko yung bala mo to. Yung mape, yan ibarun na. Nalipiaw kami yung din sa patuloy. Dari kanun. Ay, nakuno. Ay, masih pati sangkina. Ito, kanya mo to. Lupa siya eh, sorong pera ko kila. Oh, sorong may logo pero ngayon. Kasi mayan din eh. Sa akin ang lugar din. Ano pa nagami ka pa yun? Ito parungor. Di man isa. Ondo bigyo. Bukan orang tahu. Onondo mo kami badongan. Tengah naman na
kita rumah saya tidak. Siang ini tumbang lagu kamu menanam hari itu tumbang baru lagu simpakla katokonan kamari tinana papalia itu mani pulang kamu menanam hari itu tumbang baru lagu simpakla katokonan kamari tinana Jose yang kan nama yang karantena tulang apa bisa dia main baru pulang kamu menanam hari itu tumbang baru lagu papa winner katokonan kamari tinana papa Sinta siapa bapak Sinta tumende pulang kamu menanam hari katokonan kamari tinana paparian loko pandan kuraku menanam hari itu kamari lagu simpakla winner katokonan kamari tinana katokonan kamari tinana keluarga marhum Nitaru bebo kurang po tanda saksi kira makaman dari kepulauan ni utang siarera Mantela na taisan toyang na tapele Susiada angkananan talwang nene angkan nasangka tololo panglentenan panikuan tororwarialan telepongan tondo kunisum mantaran akalante ben likuan lempa dalan dolaran dilante alun temo talang kapak taunan dilante kula daran dilulangan tahun nola buntu makan dan
tahu golongan Deo Tuhan tanpa sene iren ta siarkan namatan tetu salati rote ta kuasi mengurang mangon temu TPK kami di Lebo
Masa ada kan nangannya kata alam santai. Lucu sih kalau aku. Bukan ya, pembawa resiko sih.
Turangko metandamali tutun kabodo lago si Bapak Winar lain lagi alang leterce lantang 25 20 karua sitaruna katongkonan kamarintinana pong sampai buah rombonganna sa pong sampai buah lai mebo turangko metandamali tutun kabodo Nih, sudah makan kue tadi. Sudah makan kue. Ada segitu mas. Jawab pakai itu Jo. Jawab pakai itu Jo. Nanti masuk surga. Yang kedua melakukan
Sitoe karkainan ka ke disuruh tan lolona do buntu. Sayo ka to beda te. To semua te. Weh, pengalai parang te. Lain parang. Yang ada cinta pun upaya to ale salong ikane ke salombo kana bicara makande para orang ka hunni raka. Sudah menemukan atau ada kata suruh, nalaga kayo ya, suruh, dito di sama paling, kapal mereka bukar, weh, pangalaman ke, sabung musuh. Pengenanggala te, si pasangan pengalaman, mengenanggala ke dicuri talon ada muncul. Woi, pengenanggala, sana piola, nakata bola. Dia kenapa deh? Kenapa nasanya sa pungin sampai itu mengalokoi? Dia berupaya di suam mengalokoi itu. Tak ada mengalokoi pun hancur manu. Iya, itu mengalokoi deh. Dia pemandukan deh, Thomas Kandawi, sama karo-karo. Yang nak berupaya, nak kalian berupaya, Thomas Kandawi bukan. Macam mana itu? Yang nak berupaya, nak nak karo-karo, nak mengkali pandangan kamu tahu. Yang pasangan nak tahu, tambahan kita pergi. Apa pemandukan? Iya. Weh, jangan nampak purung pada. Delaksana dia waktu pergi ada. Delaksana. Iya. Yang nama lebih tanah kalau pergi apa salah itu? Apa salah di kota? Terus tu, jangan pelaksana deh. Iya, tak paham. Jadi aku tu buka ada, tak tahu mana kau tu pergi. Kalau kita berusaha, apa pesananku? Ya. Jangan apa deh. Siapa satu? Sana kali tu ni kebaran. Tu si pak ada pun maju saya. Iya. Apalagi jadi pas, sangat ni nak bawa si pasan jadi sulit tak lulus, nak lori kita untuk itu. Ayo, mitu nak. Iya, bisa ke kebaran. Batu sumbu puluh. Tak paham soalnya salah. Yo, sana kali. Sampai nak aku mana? Pastor Barang ini, tolongan agama, waktu bukan sudah anak pembantua. Pastor Barang ini. Pengantar duka betul siapa teh? Tolongan duka sangat anak pembantua. Pak Pendeta teh, sama masa pengantar deh. Protokol teh. Berani. Apa balik teh apa? Kande parang. Ya teh kande parang, mikirannya perturan kande parang. Tayo hakanasan yang tahunan. Teh kande parang. Lato sungi, lato parengi, lato apa mai ayah biasa lah mai dia moni. Hakanasan teh kande parang. Ya. Salam pelo. Lagi kemana tu teh? Ada tak? Jangan ada barang. Yang nak Palembang dan takar-takar punala ke Palembang. Susah aku teh. No kana lola ko tak aku Palembang ni. Ya. Dari data ku aku mah yang ada tu Palembang di dalam pio takar-takar kamu. Pikir itu. Ya, di sini kan itu mana
gitu. Data karena aku pernah lagi, tahu sekali kan. Suci aku kayak kurang sekali itu. Tanpa kemarin. Minta patulan atau kamu coba murah. Oh ya, aku tak tahu apa tanya. Saya dengan aja. Ya nuna lalu yang Pak Kanudusan. Kenapa? Bayang. Ya tete na leke penganduran sama to si Bayanto. Iya. Leke penganduran teh. Para untuk persoalan. Pira jamai. Oh, 150 dari jamai pentang penjelasan. Ya na sana di ka pwede ko la dia pengadela. Jadi 150. Kami rugi dia kita. Lagi kapote, yan na 200 de manera siya angga teh. Lagi to pa jatuh. Pira? 100. Oh, ada 2 tahun kali mana si 100 berarti 200 kan? Mau kusama misi 100. 110. 120 itu. Saya baru kita isi nama bisa teh. 150. Bisa. Pentan dulu. 150. Jual alam yo omu jo. Apa di bukunya? Nego ako sinaw amisa. Daran tawai. Bayana. Mami di soto-soto teh. 20 kita saan pentan bener. Mata ka ko inte. 20 saan. 20. Aku nalakuai yang siapa mati. Dapat kumane lang pada. Posyan teh. Salah komite. Ali masyarakat 50 ini nak ada orang. Pulau itu sih. Tapi Lena. Ana 150 ya nak ada orang. Dalam posyan itu teh salah komite. Di sini nama misal tu. Dan tahu syarat usaha bintang beri kita nak. Mata kaki itu. Ya, komite dah. Nama macam. Sama manusia deh. Pasal tu boleh dibuka bintang nanti. Dapat tahu ya? Aku kena tahu ya. Aku beritahu. Syarat usaha bintang dulu. Nah,